Ko te kai a te rangatira, he kōrero. Ko ia te take nui I angitu ai a Kingi Birrell o te arawa me mātātua I roto I te whakataetai whai kōrero o kawa o te motu I ngā marama kua hipa ake nei. No te ata tonu nei, ka wehe atu I te kāka tarahei nei ki Las Vegas I Amerika mo te whakataetai o te ao. E te whitukara ka te, ne? Aha koa te kaha mātau o te ata nei. Engari mō Kingi Birrell me tōna whānau, e kaha hihi ko ke ana, ki awe te tai atu ki Amerika, me ngā pikinga nui kai mua mo te taumatana matahi o te ao. Kia tūpato Amerika, ko tāku e mea nei, I te mea, he roa te huarahi kua hikoitia nei e au. Nei he tauira o ngā momo kōrero ka raronga New Zealand hia. have a saying, ko te kai a te rangatira he kōrero. The food of chiefs is talk. And the entree, my friends, is a simple greeting. So edify the world, its heart, its soul, its every being. Say hello. He tapu tō te mihi, he mauri tō te mihi. Me he mea ka tuku mihi atu koe ki te tangata. Ana, ka timata mai he kōrero, ana ka mōhio te tangata, ka mōhio ngā tāngata e rua. Tērā hunga ka kōrero tia. Say what it is that you need to say so we can open the door and get to the place when the mouth moves, the heart speaks. And that, ladies and gentlemen, is the beauty and the power of a simple greeting. Ka hiri atu au tōku Māoritanga. Ana ka hiri atu au te toko I tukuna mai e tōku pāpā I te wai mate ia. Ka ruiruia e au, he wahanga Māori nei. A hand coming through that torchlight and the sound of the human voice. Hello, is anyone there? And so in a speech talking about a greeting, we are rapidly approaching goodbye. Ka tika rā ma te whātoro atu ki ngā taumata nui o te ao, e kite ai o nā hua. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.